Tak to bolo, čo? Jak to bolo? Počúvaj ma. Klíčko, bolo to tak s tým Nanukom? Čo si spravil, keď ja ťa poslal? Čo si tu spravil? Nevedel to, čo má robiť, ne? Tak ale ty si ju zebral domov. Ona bola u teba doma. Ale poslal to do piči, že neví, čo má tu robiť, ne? Tahaj doma, dovi domov. Ale však ty hovoríš, že si je tam pikol Nanuk. Ja si je potom lízal pič. Není to tak? Nelízal si ju? Stej. Nelízal si ju? Povedz si pravdu teraz. Ja som tvoj kamarát. RTG? Nelízal. A prečo si ju nelízal? Jak to je s tým RTG? Lebo moja syna hezdy nesúhlasila. Ty si na... Bohaček, jak to bolo? Stej. Kličko. Tak. Illegal. A Nanuk pičí. Chlapci moji. Jak to bolo s Kličkou? Ty si asi nesúhlasil, ak si tam pikol Nanuk. Je to tak, že? Nebolí sa Nanuk. Magnum. Sulej mu daj! Nechod sa, Kličko, tempo, Kličko. Vy ste sa tu pri bare. Tak si vybal dovolenku na zajtra. Sulej mu daj!